Proleće se približava, pa je i vreme da se vratimo u formu. Najidealnije rješenje je zdrava ishrana i mnogo vežbanja. Prošlo je vreme slava i proslava kada smo unosili masniju i kaloričniju hranu. Vreme je da se posvetimo svom telu i počnemo da brinemo o tome kako se hranimo, ali naravno i da počnemo da vežbamo. Treba da se hrana koriguje u 4 do 5 ravnomernih manje kaloričnih obroka. To obično može da se sastoji iz ugljenih hidrata kao što je povrće i neko voće koje nema puno fruktoze, znači recimo kao što je banana i tako dalje. I bitno je unositi proteinsku hranu kao što je pileće bijelo meso, belanca jaja, posni sirevi. To bi se odnosilo isključivo na onu vrstu i grupaciju ljudi koji imaju višak masnog tkiva. Ja uvek volim da kažem da svaki čovek koji ima na sebi preko 5 kg masnog tkiva, to je preduslov buduće bolesti. Zato jednostavno da fitnessom treba da se bave svi, da to bude kultura tela koja je zastupljena kod svakog čoveka, jer to treba da bude bukvalno jedna navika, kao kad recimo spavamo, kad se hranimo, kad vodimo računa o ličnoj higijeni i tako dalje. Bodybuilding ili oblikovanje tela danas predstavlja daleko veći i kompleksniji program od pre 20 godina, kada su se njime bavili isključivo muškarci želeći da povećaju mišićnu masu. Danas je ovaj sport jedan od najprisutnijih među rekreativnim vežbačima i nezaobilazan vid treninga u teretani jer oslobađa organizam od napetosti i tenzije svakodnevnog života i poboljšava kvalitet življenja. Fitness do duše jeste jedna vrsta, pored ostalog i takva aktivnost koja pospešuje takvo osjećanje, znači osjećanje u sopstvenoj koži. Tako da se jednostavno taj čovjek osjeća ispunjeno, potroši se i ta negativna energija koja je nažalost utiče zbog današnjeg vremena i današnje situacije kod svakog čovjeka, tako da ići u teretanu to je baš stvarno opuštajuće i čovjek pored toga nešto što mu se estetika popravlja, znači što dobija na fizičkoj formi, izgledu, on jednostavno jača i psihički i lepše se osjeća. Vežba u teretani odgovara svima bez obzira na polove i uzrast. Ne smemo zaboraviti da svakako može biti i važan faktor dugovečnosti.